Thobela wa bolela mo ke magolo Martin Peja go tswa lefatsheng la Mphahlele Marulaneng. Ke tlile mo ga Moremi mo ke tshwenya ke dilo tša sedimo. Ke tlile ka ngwaga wa 2023 ka April 28 ka orela ka di 2 May 2023 ka graduate ka 2024 ka March ka di 22. Ke tle mo Moremi le motho le gore ke tshwenya ke dilo tša sedimo, dilo tša ka be di sa sepela gabotse. Ke rile go orela ka mo ga Moremi dilo tša ka tša thoma go sepela gabotse. Le mošomo ka thoma go hwetša le mošomo, e le motho le gore ke hlakiša ke mešomo, ka hwetša mošomo after go orela dilo tša ka di a ntsamaela gabotse, ka kgona le go reka le sefatanaga. So ba ga Moremi ke ba leboga ka diatla tše pedi go menagane. So weekend ye re yang go yona weekend ya 16 August 2025 ke tla be ke goroša merwalo ya bagalayo gala kua gae ga Mphahlele. So ke member setšhaba ka moka sa mo ga Matlala Ramoshebo ba bantse bang ka moka le setšhaba sa gala kua gae ga Mphahlele ke re tlang ka makata manamane le tle le kgone go bona Professor Moremi ga tla bang goroša ka gae. Thobela.